Kinongilam ka parti UDP ha ka South Terik Uyayong kila Hiar Sharibhoy District ban pelong ye gejingalang ha ka Shinong Yau Maulong Nongpo ka Badairu ka Sngi Yau na ka benta ban pensyai halor kinongrim jong kasing bat ban pan ka jingkersyan ni kipat pa na ka bentau kertong MP Lok Sabha uba Robert June Kharjarin na Shillong Parliamentary Seat. Hakini kesngi ladon bentalang uba medba lingdoa uba Miral Bonds Aim Ba Renekten Lingdoa uba KP Pangyang Presiden ke HSPDP uba Balajit Rani bat kiwe. Habakren hakatiga jingalang nakaliang kitiki he ke UDP bat HSPDP kilai thuo bakajingwan jongki ban pelong ye kini kajingalang pa kalong ban penbena bat penpau ye kinongrim baka RDA kadon ban terwa shiki pa hakini ke MP election. Bat ban pan ru ye kajingkersyan jongki pa na kabentau ba Robert June Kharjarin ban mi khamat ye ki Lok Sabha. Kinoilam jong ka RDA kila kenok baka pisahkan sepen ibor hakini kisngi. Ya ka ba umju ikot haki pautli ki election haki senem balala. Buat hamai nak Shillong si. Niwan mentang si. Dah kami sim nyok kajing sokia, bak kami sim bak badan yang kajing klik. Kum kinoilam jong kini ki artli ki political party ke UDP bak ke HSPDP. Bat kumbanga Ukraine naman ki jaka ki bangalet ya kaban yalap bannya perta na kabanta ka election campaign na kabanta kandidat jongi na kawe ke jaka sa kawe ke jaka banga kwa ban ong pi bakalong kaju kejingkeran jonga kanun don jingper kejingper kan long tang la lecture hamairang kam kriat ka bane lecture boy Kamsit ke mana? Tak kata aja ya. Mereka mat ki point ki ba nakaliang juga ngakua. Bagi pait ba ya ki egi sembo jeng perkat ki bagi kuah ban bersiap. Ki kuah ban pendrung ki jeng perkat jopi. Suaba pinjim ya kanu kerai. Nalor gitu ki berada pinjim ya kerai bakersan. Ya kan di jopi. Nganuan ya kena ke pol sitang sengi kumne ke jingsit ke benang. Ban pensoka ya pi kilong keme kilong kepak samla. Ban penyangka ya pi sedai serut sakyal. Tang nak kabanta ma pincuan menyesap ya kena ke election. Nengawan ha kena ke pol rekat bat ke RDA. Rekat baru kandidat rekat bagi rirang ba ha kena ke pol. Ban pelut sini ya kata kabadon kanongrim bat kador jongka. Haga por election judon ki baju ai ni mot yang agiong. Kawang la kawang, keren la keren kabaman lele de por election. Yon ada election poi balak le. Kau kle. Ukun ma. Ulaban klet teman dalam pesan senam ada tuan kembas yang ukun ma ke tidak klet. Ada di sisa Keribhoy Hakapol bakalang don na preng ke jingya kun kepada na preng hakapol jong ke jingya le kabangidon kam ya kinong yalam ki leader ki bala benset haki Pagba nong sang snow hapo uput usam jong ka Iwe Shillong Parliamentary Seat ya ka kerteng kejong Pak Robert June Kharjarin kum ukurtong. Kendiat badleng kode syafang une usamla rangba. Hai jingtit ibanga ngalak badlum kat tu kat ni. Ude usamla rangba ubak la palat ya ka lai pesan senem kadang ngambakala karta kade karta kabala i kabala pedeng karta kaba hagi jinglong briu jinglong do gejengir kade karta kabe genang yok bor banang tre ya lage jong kekam usam larang ba ubaladan gejingnang gejing sat ubala pendep ya gejing puli BALLB kumbala aban sutu ubotip ubos sutu ya gejing dan kam kumno banyasat hangti hapo dor barba parlemen kejudan gejing persyang ban keren hagiran san nyalap election na kabenta ban penbit da kamne da kamtai kala bandai da kapisa kala bandai da kiwi kirukom
Kendari ka election MP, kadai ka election ka bakongsan hadu kata-kata. Aga bang injit, ya une orang ba, ubanra ya kasur banya sak banya keren hangti hapo kador barba ha parlemen. Kindan shibun ki bill, ki banagaliang jong ka sorkar hangti, kiniat tai kiniat hir hangti hapo kador barba ha parlemen. Nidon kam ban pha ayaw ne usama rang ba, ubosno thu, ya kawai pegawai ke kentin kalan, jong ke tu kabil, banyak hir banyak han bahkan long an, naga benta jongi kinong song senong jadi. Namar kata kumbala aban sutu une usam larang ba kum ubril, ya ke background ke ba wan naga long ying ke long sem, badan buram, ikmi kikpa ke lapan he pensan naga jeng tibru tiblay. Bat ni dokumen bakum ke kenhun layo ya une usam larang ba ban mi khmat sya ka dor barba jong parlimen ban ngama da tin ban ong kum wei na ginong sak an hapo ka jela ka jungi idan ke jing tip ka ba companya ha ka be dei bat ki mat lani ki issue ka kamiat ka kamim hapo kane ke jela ka ba ik ke jungi bat ka ri India hi barat ka wei Ngotu bapi hab ban syai bapi lek ceki polling booth da ka jing ngo kit klik om don kam ban chong sit ni don kam ban don ya ka jing ngo kit klik ban don kam ya kata ka jing start ya ka jing sempang para bibi kabar don ro ki basai ong kumbong iso meral bon mene badon ki bong ban ile khabut le yu hana mio kran mio skim mio tin mio ya kita kilat penroi ki boper ane tu pi lada pi perkhat baka parlimen baka sorkar India kam juai lat jingerap saki senong kitau kalau long ke bakalah du kata lada pin pej lat penroi haki senong kitau le ki bobon bha ki wan na ka sorkar India da pin keren nadu ki kau ration ka JJM ka MREGS ki IAY ki Surok Highway ki bama PPO hadong atong riboy ki PMGSY ki wei ki lat penroi kum ki smartkan ka jingdon jong ki SSA scheme bat ki SSA program ka jingdon jong ka nihu ka nigrim ka bala ai ya ka jingerap yang ni kum ka jelahi barakawei ki dei ki central sponsored scheme hot ngimla banden kala bandon ka state share hakikat tau kat nigi program hari kini baro ki dei ki central scheme tilada piong bangim don lat penroi ngatrai ni labaklah Subong yang dan lat penroi ke penduk no ka sorkar India ya ke MRGS ngisngau kum no. Natrai kendon ke jing benut no boleh ke program ke skim kelalong ke jing mentoi ya gidong kisnong kijong i brokoi. Ke jing affair para ribe kelong bagi MP Kim Dodon yang kata kapor banwan sam work order banwan sam skim happy direct simet. Kalau supadon kam daki board jong ka sorkar ban sam ye ki skim baki baboni ki skim jong ka central government kilong universalize hakaba ka jing sam kadai na benta jong barok katkum ki bodon kam ti sobhana le jong bobom yo eta kilat penroi nginum tresyu ban thebut kata kalong ka jing perkhat ka babakala bat ka ba kongsan para ribe ka bang akwa ban kentu ye pi babalai pi haban lek ban sim benta hakane ka election kalong ba ka parlimen kadai kita ka dor barbat ka banrai ya shibun ki aka ki bala ban kata mat yong ya ka jingim ke jongi simet bat ya ka jingim ke jongi kum ka imlang ka salang hi berokoi deitang ka parlimen ka bala ban penbaha ban penjanai deitang ka parlimen ka bala ban sna bat ka bala ban penkala ya kariti penyait kam jong kari India lani yang tak ka konstitusi jong kari India hakane ka konstitusi jong kari India laya tho ya ki hok jonga laya tho ya ki hok jong pi ki balong kum kita ki hok long briu ban briu dei hakane ka kot laya tho ya kita ki hok ki jongi halor ka khandau ka siap halor ka riti ka dustur dei hakane ka riti penyai kam la kular yang ni ya kata ka hok ban mani blai light lut da ki nong song snong jong kari India hi bro hui dei tang ka parlimen para ribe ka bala ban ai ya kata ka rai ka bakhadu la ka mekhlia ka jongi kan yon em ya kita ki an yadari kum ka ILP
Dari tang ke parlimen ke benrai, ya ke rai ke bakhadu, banae ya penbet yo pot usam, hapadeng ke Meghalaya bat Assam, bat kumju ru hapadeng ke ri India, bat ke Bangladesh lebah ke Meghalaya sektor. Dari tang ke parlimen, ke belak ban sim ya ke rai ke bakhadu, la en penrung dem, ya ke ketin khasi ke jongi, ya ke ketin garo, ha ke kernit ke bafra. Dari tang ke parlimen, ke belak ban thaudur, ke belak ban penbha, ke belak ban penjanai, bat kabalaro ban penduk ya kata ka sik sidul kebalong ka constitutional provision ka banyada ya ka jinglong kerpang ka jongi kum kitrai ri trai mulu kat ya kata ka bor jong kinong thawain ka ba ka parliament ka